eba me kwa benya yes oba be piem ewo domi market domi market iti domi market no oba de bisa sofo na agegezi asori na he na wo okay iti e kire osa kwan na odi weni kire sa no so raw food sa so fi domi anakwabenya side eba kwan no be branch on your right okay on a raw food so waja domi dwa no wo benkum na wafa onifa mfutukwan no tufa nifa mfutukwan no eda o ufa hwa ne once the moment I be see mfutukwan no so no chese o frɛ kra ba be fa okay mo eno eda Yeremia Samson na ate ne nka no men kan kwa chiri ma memme ma veke na yenhye yenkomo na ase na me akwa aba na bibia boko de na me adom eno ma wano so kakra bi ma me na me adom yeda me ase ma veke ho ofe papa yedi nkomo ewo muba so a nkomo ede echechire wire papa ma veke firi hen Yenina ye tie sompa. Me fe kopo akwapem. Oh okay. Na mu mete mamfe. Eye kwapum nya. Ato me kopo. Oh wonderful. Ewie ya yehia ewo mobro wa asem so. Enkomode ya woni yembo bi pa e kire wonu ma e fa hawo ni ya wo mu a wo mu asem nke di se ason tibie na se obi wo baabi e wo hu ni nipa mmobo a wo hu wo mmobo na ma me ya wo fiti wan kasa kura na se wo ni ma wo hu di ma afoforo secret ni ne den oh me secret se me di ma afoforo me okwani be nyankopon ko ma benefit me sikade me ni bi nya bi da semi se sikani emu sikade me kitabi oh okay enya wode debi me ya adwuma na so enya mankasa okay nti Mr. me fi school Sompa FM ana ewo me papa yen nti be ma na ngaro school mu na o say na o form 3 for the Methodist girls GHS and ISHS debi GHS Satan oh okay middle school form 3 na me wo me papa yen ni mama okay nti school na nko ye bio man ko craft treatment na na me mia me nua na me nya ofi ho na de sa na me nyina ko bai nti bi fi ho ta fe ba wo me ba ni wi me fi wo na ba ma me nchen e we kokon nti be start se na ma me ton na nti me so me ton na me nti me nyi se nyina me ton me nam sa be so na ma no pa wi anure don bia me so me na ma ton etoto me ho bibia man hwe me ma nti ya chi ni mukura na me kona muna me wo me ba nsa Yenina ye tie sompa. awupa aka me oh nti be ko woman bi fi ma me panyin bi ya me man sabre bia na wo tonam yo okay me nyin sen nti ma me no wo so ya me si wo ana me da me hu se me ko janambia na ma me ne frank of e woni fu se no friend na me ba no se ko so na mpacho me bi so se da bi bra e dun so wa nti bra bi du wo no me e nu me ne ni no ntam kra wakacha ma me ne se so ni mu ma pa na me we wow se me minim ti be process be min se ejana na account ame wo baby nti okokatra me ma me no kra me di 1 week wo ni fi hwe me ne bibia afan na me ba me fi nti anu achim na cycle home sa abrosantin tin bia wo cycle home so friend say dem pass city house ana bank dano me kra dan na kwasa me hu ne wo de baye mpo okay na ma me bi ofiki bi na oye restaurant bi wo nti papa bi hwehwe adwuma ma me wo Sompa FM nti me na me hwehwe restaurant wo me na me ba wa na wo na me na me just kai bibia nti
ante bia na me anti bi ba papa no hwe mama no so fie kopon o hwe oba ne nchen nto oba ne nchen no beto me wo na me anti say na tabe na oba ha na papa no so me na me ped man no ba ha me anti so me hwe ni fi nti na me anti ne dance bar Adabraka dance bar Omega T-suit okay nti epo adwuma na me kohwe nso minya adwuma na me na wanya store bi wo Adabraka avenue hono sa nti minya adwuma na wo na memra ni nyina yen costume yen food distribution so me ba corrans akototo nyan na adaba nso you know massive na massive so sabre na obana di mfia ha na me bana di 2 years nti me jana ma me mahame okay nti me buy no not knowing say e ma me ne pese me be hwe ne man okay no ye na adwuma nti ono ne bucket one kra no nante papa na last but one nso nante so na ne namu nso enye from papa okay man no 6 na 5 or 3 boys 4 boys 3 boys 3 girls nti me hwe won dakoro na wana me ante ko adwuma no bai abaya me yes me the table ko si wa 7 pe na ne back to last one e fe na no fi asese ututu kakra to reba no ma me nchen bia na me dey si wono to nkwan ni ye man so ko Adabraka polytechnic wono poly clinic and wo man first aid wo refer en kolibu enti me na me hwe abofra no me ko tra wa anwachi be se 4 o'clock na me na ma me ne ko no ko hwe na no no ko adwuma no meti wasa be se 12 o'clock anime esa abofra no be dance ne kukubu ni na ansana metumi aba kakra me di me mami echi afa du bebin okofa nema emam se me nkoton ewo suhun na kese market okay na makoton ne me yeke bia na eja wa ma woman bi following week na masande bi akokan ene na mam na femi antini nya adwuma wo fashionable nti me the store mission man okay na first training mema na wo buso ko school ene wo de obi abaako efes boy e bai be ka won no otoso 4 nti ikitekta wo nyina no so oba no be say 11 years ikitekta wo nyina ma no bana e de nyama ego na me rehura nya asem ketwa okito ehye na echi ti say bibia nti yani na ma na fe ofi fashionable no be na gasem sabre na be ma na wono no wo no we ono kra de wa nhwe minti me de me jana sem me jana sem plenty echi no buy say oba be hwe abofra nem so o man ngo because no person be sisani din ine no so mere nsesa nti iso onya anwasem ma hwe badada to nya nti on de man ken kra nti o ma no kra owi nya accident wa Adabraka hono na na owi nti meja ono nasem nti wo ma na mesan ehia obi foforo ono so ye duma wo mechanical load nti ono so fi ekropon ono o papa pen ya wo fi ni me na me pet mranti wa ananto okay to ono so me na be wo ban nti eni na ma na me de bintu say ya waro say dem beti ye wo ha na we been now 4 years na papa no so be wi nti obewi me de me kura me ba no na family ni so fi me nye baby ati se me aka me na me hwe me ba no Diamond oh yes Diamond House
Samati beef fishes. Beef fishes. Nimiana. Oh, okay. The mammy banner papa banner. Inti. Let me say, Bia, and Najet jewels or at the waka. On there. On the gold diamonds and one quayana. Tibbin say, Bia, Umpobe, one baby, to be a woman. So, I'm for so say, may call Bimpunchen. And a map a dimana, Benam Kakaka. If you could do baby no a call, is the pain or make run home. Me bapping so ever fan of corn in Janko Phobia. Okay. See, you were never be a crime there. Come on. Sam, Nammy auntie, so Yakoyeba. Oh, no, your banner, Bema. Also, by men, I am matter. Okay. Yako bako banan. Efe misha me answer. Me nya bibia bi enfino. Nti e wona osankonya eduma ogasem. No e distributor. Okay. E ogasem. Osu wadwa. O de yanko na eduma na ye na nkoso. Nti aha no sisi yanko mama meni. Nti mena ni sim. Start eduma no ultra blocks or block factory work upon obi wo. Abelenpe efe echi obi bu wo agruba efe obeto dan wo hatu asase wo hatu bibiara menen mosi fi no koto fi ni it say one kasa no wutiriye nti wure ba bia nhira ba ho okoto fi na wesi na na okiso ba fi ya ono papa ku for Facebook kra na share wo okay mene me mami na nto ya mane mbai nyina benyinyin ne ade nyina ma ne first born ko be headi sales wo gasem 3 years ni amene we be 3-4 years ni na ba no so we be 3 years ni ana ne second born so ko tana buchiri Sumpa FM third born fourth born obian ono so e bank asisi yawo enkran wow ana third born so no na maame na ye adwuma o ne shop factory ba ko awucha blocks no ya do abelempe eyi ni munyina over sanya mesum me maame ne fine na wo se ni penya ho o ye business woman ankasa obedu baby payinfo ni papa ne chen oba etumi se me gina yi huna me ne adua enya semketwa nipa ba ko pe standing stove kesi 6 men ya mesisi so nyina ko pot nyina na mesisi so me ko up and down at the same time no be obeban e 7 me bibia eyi mi wo ma break akra bi afi me hwede akosona na me se da bi am train me nti we share madaf bi wo airport nem ko jane kwan etukwan okay nti be wo wa na plane bi bai nti plane by ni penny sisi etu apo no bi koto story book nti no to say nti no book bi em so to we no trend be koto e na me sorry say koto bi ti me koto book na me bai na bre bi be say obi frame me na me sorry kuti ti me kwan am yes ti mi bebre umia na me atare bi access sleeveless ni aden ko ya na me hihye na bibia so me hye here small one the well me woni biti to run no so madam na fi na me se fi akropon so me so me fi akropon na wotin na me so na me wo me brother pen chen e wo airport wo me fi me ante no me ko me brother no airport nti obi sa na me kire me fi no so me waro why esese ya na me so ifi London esifem nti me twen na wo de ka fifi abefam nsi ati me dwen nti me nso me fi na wo ahanu nti ye wo aviation bangalo so wo te wona me bada pe no wo aviation sorry okay wo aviation nti wona na ye wo nti me po ka menti na simbi wo 3 days no buy isana na ni abre Sumpa FM to ba no so ni ma me yare
and our friend until or by. But although I decided say Uncle Trebridge review, I wouldn't mean now and will be quabba. Na nane uncle ne article. Ubashi. Ne mammy chiba phone. Until 1 war. In about 3 weeks' time. Okoye me ho ade bibia fine nti me nene wo oba ba ko nti e woman na me ba nya be say 15 years no tete na ye wo fine so me say hwe no nye ayi nti me feel nti na me ba no wo me sister pen chen to ja no bi ja no nti me start say me ton bayre na okay 79 na meton tama o makola no bubu makola 1979 rolling style no enti me the far bayre enti na me come off and love kuro de binim bebre so okay na no kwa ni me de menhya da niska wo de adwuma wi asema me bai emu ma de anam de adwuma ye no kuro nkuto yenyina ye tie sompa wow skada mi kura de kitu bi bet babia medu no Nukwa, nukwarinti ufiri made. Bisi na duye nyina. Ima koton so ya. Dinska bre na mitu isaba so bebia me obi aka kapre. Bebia me kono, tu me ko. Nti awu ma antabano ton so beye eyibi. Enti bi sister pen e papa ba. Tomato ne de obo ka na oh debi ma moka ma nya hwe me ana mi jai ma moka betin crofota omuntua onipa ba ko betonta ma half piece 3 wentua ntama na kapre etokopa mu fry ona ne ba ma na ba ko na nkasa de tu oso won na yi otogo no woreko na wo jabi wo nwuram nti wo ba okakọ Saudi na ba Medina onga bitua maka opam tamen fra onga bitua maka na mo me ko se me kodan kan o te kire ntama na wapam no de breme wo kropo anye secret Sumpa FM nti adu de no kwaro de o kan de me yesa me ko gwa no di fi pa mamen me mame stop him ono me kasa nti de ntama no chiche nkrofo na isu wonfura nti me na ma na me sister be ka kire me se o witu kwa no fi wa kwatia nti me hwe fi ho man nti me call me sister no ko di 2 years na imuwa na bikoshia opayin kasibi o judge e dey no to the bc na edumenenti yeah na oda ano ba ko tia circuit court the one be shia me na to ya 1.5 year na mi be insane yenyina ye tie sompa me wo wana woman bi oye kwapimni but me no me mpadamfo na mo me no bi anso yi free okay ti woman no ba benchen no be kachen so pa mecho Ukraine case bi nti me hu papa no man so me de me ke anso one diamond ya de ni sam de ni mo asem ti misuru nti me ka kire papa no na papa no wo da ame wo akwatia nti every Wednesday bia oba court nti oba no de meko na Friday na okwa akra na me masanko akwatia nti me wo ma one Wednesday bi papa ne bai na yo oba no man bi ti me yadua na ma na be fa ko court ma na ma kama me no so asem no atren ama wabefa ama maame ne nkrofo akopapa no akukasa me de ndi me ne hwehwe nti papa wa ama am say adana le ba na wa ma he manti asem na se say since woman every Wednesday day oba na ororo nti metra about 5 o'clock nem se dey bi me ko Sumpa FM nti bi sese mi hu na me koy nti me do ne junction wo no o nkwata ni mo estate ti me do junction wo pe na police fu na wo ho
isi from pen was salute me say ah madam ada na nyawo na wote raka ni mana na mi so baby no so na hinana man ka sakura nti betu si kwa no so me mo fa taxi mam nem si baby menanto no say me ko jam kwanti ebidin ko jam kwan kakra nti akakra na edu fi wonem so wonsan amkoy ekwa na woman na ni case na bana me ko sheman me ba me se wo ko papa no ho papa ni hu ni jena ho no we fe papa we beautiful then to the nade we fine inti me ko hu once o sana papa no so na nefi papa fe me da me na me bai inti o ma ana me ko efe oba untube nsuma me frame bi o ko e no o tene nchen ana no me ko no te dani ho awudidi na house boy inti na house boy no humpe no say madam wa badam say you no so me metana say me say baby inti me ko bedroom ko fa me bibi ahuhia me na me pi inti wonyi na ate wa je so bia ntumi nkasa nipa ni mu bia nkasa na bibi pi na me dam ho na mba baby inti me wa na oba kromi abetia osuma brain si o me frame mra ena me kwai okachem so or ko Cyprus inti then na me hia no ba me nja me listen from brand so ibi a hia me inti onko na wa adwen kire wo sa baba wa ne bibi ne no a ni bibi iko tu wonga ne me hu say inti no kwani adechen me ko tu won na me bai adechen me ko wo mani fi Sumpa FM ahumachi am sorry ko wo mani fi timi bopu no mobue no na ekuru no mani kuru no edago mani mam ne ekwape no godem say antebra sa mama mo e wo kuru bi e fro keje bi ma yemura hamra sesia nkomo na ede ne ento aso Kweku minim sawa yeshe mekwa manane na so eboni show ho embaso Malihonsa Penno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the condom then it's not on, but it also got as a condom. Point homeopathy clinic Ghana had the obi enim say your prostate na baby omutimi ye screening ema hu ni ye etu asia na point homeopathy clinic anase kidney liver problem wo fa baby na ajuju na de friend premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ye bra point homeopathy clinic na ye moa ema ne mema mo pa wo point homeopathy clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby na ajuju kidney problem prostate de point homeopathy clinic ahenema kokobe kumase ba ko ho eben angel educational complex no ena akra hanso so de wo mo gyinamu ankasa e was painted zebra friend share signboard no hudro na obusasa wo pe point homeopathy clinic obia ebe kire for point e wo 0244867068 and 0274234321 point homeopathy clinic wo mo dem fu Hajia special local food
abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eya kese wadi na kese party akese se mu pe baabi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo mo ye se ye local continental dishes a wo bi atwa nani a Hajia special local foods e wo hacho atomic kwan no so ho no de nti e fani local foods ne se enye wo mo ye aduane a na wo mo tentam tomatoes apro meko apro jena apro garlic apro no de aye aduane se e ya bontine aduane e de yenye ne bisa dabi Hajia suro nyame etinye nwanwa se Ghana ha etitire se ministries agencies akese eye ahemfo na nanom ahema mo wo mo tena se no mo si ye bedidi ye didi eziban ye didi a wo mo se mo mfra Hajia special local foods efise hono ena aduane no ekoyi Ghana ha ba bia wo mutimi serve Hajia special local food pese wo fra eye 024 63 59921 024 63 59921 and answer 059 479 7215 eye 059 479 7215 na with them go fia hey brand new no edi na taro sa hu e fra no ahomeka hit patch so what yaw e wo hu ba bia now they tare so em tie wa bi na drum bra wo fi ehi pain enye sister na yasi ari no na oda ho no enti we dey patch no na ere sister J ahomeka hit patch e tare wa yasi me ma few minutes en e hwade hey bra enye no so be power after construction ya na me back ni me neck pain ha me pa no na ma me papa e de kutia arthritis anybody pains e yeduma say ahomeka hit patch hey bra ahomeka hit patch no ayeduma pa me feel hit bi abra me de tare no afa briti ya wa bi mo please na jume kra I told you so. Say your back pain, waist pain, menstrual cramps, any arthritis in Quadia. Use you Ahomeka hit patch. What the peps and oil. That's a ginger and cinnamon and I. At a phone call Alpha Duo Pharmacy, Origin Chemist, Pharma George Accra, Palace Pharmacy Accra, Buakwa Pharmacy Takrad, Knock Chemist Takrad, and Malarigo Pharmacy Tamale. The BFR 0599 802297. FDA agitating Kratoyatu. No, a handsome and no. When a Mavic. Manfe ene edi nkomo yi na waba bedu baby a na wone mranim ni jeje mu ya afafuru nanso waba beduru fi ho hu se na baba waso no eti ho ana yewure didi no owura dem ana ofa ne nema pie firi ho no ase wadan ne kura so okọ Cyprus onka de ohia anka opemfu a obese ubetimi abobo abodi ni hokura de abo akura na abo no kura de o se me hia hwe pa metro asoma me na enu achi wa mai abasem baako ene mienu bi intenu achi me ba mi sister penchen ewo achimbususu the grow okay e wona me be wo me ba no de one jeje ne fafuru no okay my sister and no o teacher o the one am be wo me ban ti be wo akola no but say una 18 months 1.5 year one beautiful girl wow ya boy Anajubi sumpa what about 7 o'clock me kwa koda me wa me ti say anu ma bi so me dan so me ti pepe say anu ma ni so ya na jumuni nyina na osuya na wojai a na kola na da kakra no asan aye na o start so osuya na kola na soro na o ye fadam obi eso no mo mpere ya no ma be no esa bonsam no masa na o si wo frɛ no o kam ki den ba ko nti ko si sa de chin na mi se me ba ne yare na me de no ko hospital ti me ko no se doctor woman drip the drip ni se ni ntu me enko na doctor ni yi no se enye no kakran no ti me de man kakran na enko the doctor and patient no refer Tafo hospital
Asimtafo. Yo. Nti ebedu tafo no. Na me sister pen. FM. Ye nursing sister ho. Pen. Nti ebo ni dimpe. Oh ene won ene ye hu aguru kura. Ti mi jira me ba no a. Eno oye. But me de ni mo nipa wu an obi upen. Nti me de me tito no so. Na me de manpa mera wada na me ni diagra me de nti ma me fu bi wo na wo se ma me fi na ba na me fi ososo oso ba na wada manna kan de kata no manna wai wada de na ha no sa nti yo nti me fi ko enim wo na bench bi wo na me da so sa na dwena wa na nti ma da nti me sorry me nitrin na me ko na oni bed no so ana me say na me ba no here na doctor no office on o say madam bra na me ko no so wona here na ba na so doctor me nkra na me bai na me stop in be ban so em so nya ka no so abofra no adenti bi nya na on them so na me sister nti wo hwe ne fine to ho em so sana mba na wu but won say me nkra na me nam nti yanka nkyerɛ nti awu machin na me sister bai the sister bai no friend wo ka chen say bana nti de ne tia so de mu amusha iro be hu te say na me ante wo kokrantu me da ko bona mane de wana oye bibia be ya de ka bibia so oya kola ke 20 mbe fan no she bibia na wo si bibia mame fine and I'm by in fact na fe me near to it is that me hu ne a menye wo wiase bi sabre no na jeje ko Cyprus no waba me hwehwe no kra ono de na asem kra de hu hia bi on the man follow no kra bi kra that time so na phone ni ade kra eni munti office phone e am the friend ti me fro kra se me nso me ni bi no wa friend nti me de ono de me ya na asem kra because na asem no me jai u jama baba wa no so ni o course no na try you so jayo me de ho de papa man hwe obi na obi a woni na frafru na ko ye bi kura na ja ne secretary a wo ba besra no no de aduane abre no enye secretary minimum ra no wo kunu okay tesa minimum ra ye no won net wo akwati aho ofi Nigeria ba ne ante no won okay won wo nti ma me koche ne ante na ahomache e woni dem me bi say ni say na de no besra men no besra me so de ne ba na koma papa nana because omu nyina nim sabe ne papa nenam wonim pa yekobu petrol ni ade wo won ni fi wo filling station no wo hu me betanye madam fone na mo mi chia obi afan nti me de me ja bibia man ana papa no so ne mi hu ne se onu so hu kwankwan a so ofa so eba me hu se dem ti se me asa e wa asam de papa je nyame enti ma nhwehwe de bio ono so anhwehwe me bio na yiwo ma na me antikuriya sekabo aka ma na beto bodo beto ti me antikuriya basam betwa me kumato me ma no san na me benante wo be ye de udi kan ne tena ya okay ebe ye adwuma bio enti ye adwuma kakran na me konya me yese me nkotra kropon kra bi nti me ko tukotra shama nti me wo ha yese me ne adwuma no nti me ma bra bi hwehwe ko sabo so me so an otua o ka de no onja me hwe nti me pe container bi yese me fan ya me ni bidigu so tiase na me so me to me de nti be ne adwuma ne de na mo me de me probi etna so hwe ho ma hwe ho kakran eni ne ma bra
ne man ko ye mami Sumpa FM afa dakro me wo hwana me cousin bi ba me nchen no ba no be do 5 o'clock enmire no yo bi opefufu ba nto ba ne medidi awie pe no bedu o to be do na so me won kwan o na me ye fufu man obibia ho nti bi ye fufu man me cousin didi wie ya me man nsu dware o ba handkerchief kro ngita bi won nsam me den su ko si adware bibia man o dware en me de wa nsu sponge na de na me de kwen but me to kwa me to me handkerchief kro you sunti manye odi 3 days oba Monday no call Wednesday me 7 fine okwa the following week Monday bi no standby no ba ne Wednesday no so nim fashionable nti memfa no nko no nko hwe no nko tonam na wanya yi bi we kropon nsi yo me kura yi makobi nti me de na kwai na okoto nam na me na fufu bi nso wo fashionable nti e de ni ruwa places chire no nti awo na be ka chemi so ono kura onko bwa no do hu pokrada nti vessels na ade na si won me de ni me chire ho no so anu gira wa hwe nso no kakra nti me call soro oje me chepi bi wo obi nchen ya na me yi nam ni bi okay o man me ko beje be 10 cartons bi ni ade na me ntumi sent ni nti me wanti bi ya me de man a oton nti me fro state fashion soro ho na e wona papa ne office ho na me ko je we no na me see form ti me ba na me se yenko ma na akoto ne nam ne ade nyina awie ene e ba fie e be do fie be 6 o'clock nti me ko je obi chance Gary chance ni bi say onto ne nam no oso becho afa de mre no oso onto nam ni bi no beko am so ha wo de nam no beko ya fi ofu nya ma so ja no bi o se de bi obeko nem se nti me sande ne tra kam me fa drop in the call station ko pe ka ni bibia man sentry a ba bi okono fair first one over the same thing no ko se me unipa because ka o se ma me spend money pa me nwene ho no ko okwa Wednesday nti ne Friday Sumpa FM ayi ko shia wo ekropon ye ko ye yin bibia wie ne Monday na me ba back ono so ko ne following Friday me da sorry na me ntime sorry maka keteso nti me friend me neighbor no o me nchen no buy am sister ma famiko wo se ma me di fudi Martin di minimum aje kujo nti famiko mama ho beti so waka mama so minimum no so yen hospital na me se dabi me bubu aka from ntime sorry nti bia ye hospital na okobo me injection na me nim say stroke me ka from no so yo nti okofa taxi ni wode me kwai edu o ma me ni hwebe kom na kasa na refri me o wa na sister na buy no kra tomato sun kete tare no ka che me se minye tomato sun no to tomato sun bre be che obi na oyi ma no no hu se ka tare no woni bag ni nti minye no yi ma oyi ma me de manyu su oyi ma na me tubi nti yedu ma me na wo pe na ma me ni se obi ada tomato sun bi dia na nem se mani also we lucky se we ni oyi ma me pe ne o 52 ye kwapem ni na achenti mi nim so wo ana so we no so we lucky se we ni yes we ni nti wo so mi musa no mebu agufom nti o de haban ru 20 ni edrubi o de atetere me na ni sisi ni sa 4 months nti mi nya hwenem se mama me start at hospital ti me start at hospital me kwa na yare me na kam 28 years ni me kwa at hospital sa be kwa we me body lab body x-ray after say madam yare bia ni umoje so I'm the bath at my general hospital. Me coach and also the same thing. Me bath 37. One doctor Kotobi of your cropon and ocean. And also baby I me could be an why your body lab body
x-ray asam koro na doctor bi aka me cause am de me ayi ni nyina akọ wash I say bibi Sumpa FM me call kolebu the same thing one so say ha me kwa me koche asya senya hu sesan ya na wasesem enti me sanko kufodua Roman kasasa nkasa ho o say me hu yare kwa osama enti nu na no de mama na me no me call kufodua general hospital o kura de me classmate ba ko no ns ho finish ajedu into no wash me fine enti obi ka chem se baby de yisa e wo kufodua ne na kasi kwa mu hosa na me kwe e wo ye heba na me kwe ho so nurses wo ho o be hwe mi bibia o so o anti hu adu kokura de ma ho awo nti o ma me ndia se me nkonom e be nom ne amede sra ye bibia me hu hwe ye nyina ye tie Sumpa kurama nti da krome wo ho ana ewra bi ka che mi se onim nkrofo bi nti okofa wo abre me no abehwe me nti papa fotu baba sa wo so wo ba no wo do fi open no so madam hwe yaro no efifia ya na yesi ebe sa yaro de adi bebe wu fia no so papa menga sa men kwan aba ko penti ni pe be wu pa ade me pesa urade ankasa ni bundi ano de me kan ese min tube mama nkoya o se bibisa asem se yo wan kasa ene se opie hei se yididi nkomo ofun so a ase okuma manfo pa na ukuma ho yo ade amesu me hu ni yare ni frifi a bombetimi asama na mu bibe wu no se o ma enka asama am ka tiro se enka esa nya minti na akra be wu fi ho na esa me na mekumu won teno de me ka chen so menka nipa minu on ka chen se ben ko to ahoma dondono ento 70 na me Sumpa FM na wode asawa no ko wie ko ye na wode ye de a obiara o kan bi na me ka chira won se me de no kwaro ni nyame ani mu ni sami minti nipa be wu de awurade ankasa mehweme nti me man krofo no kwai me man wo kwai na minamu ti me wo wada kra no pa ena ne ameke so oba me nchen be sra me obejira me window mu no ka che mi se okọ sofu bi ho anopa no okọ no sofu ni si ni sister no yare ya busiafo me relating obi de adru akogu ne sitinche mu wo ne ho ntina obugugu fom ono ya so no ba me nchen no ono no ba be sra me no na me se yo mate nti yo sofu ni si memra na ho na me se me ngo na me ka tro me se me ngo Sumpa osofu no tumi sankrofo yare wa brutiri so tikrom nti obetumi a obetumi asem ya okay nko na me ka tro me sa me nima asem ko na akoka na me wo ha no pa bi ano nipa ko na adamfo pa ma me nchen o se sisi me ka se bi atro pa ucho esro ni me ma yaro na o yaro oni pass mezi do koma o sofu bi o se be wa soro dan nim bi si omu bu mu fom so why ne den mi na mi je ni pa ni manu nyam be bia meko bia itumi wura ho wow nti e wo se o maye futuo bi e wa abrabom de wa fam nyina ho de na beka akire ye na meka akire ma no so nipa nsuro nipa onipa nsuro nipa meme de ma ya wie na mo ntisa me ba se de me re ma no mfolo mi bi
me de sama ya do 75 years ni. Wow. 75 years. Me 75 years. You want fe? Me 1950. Sompa FM. Nti na me nyina me nya wie. Na mumu yide me advice ne say onhwe onhu bi mobo. Na me say na brabo ne TCC. Na brabo ne TCC ne say. Me wo me fi. Wo kropon abusuan fi. Okay. Na mete. Na me ba wa ba nu bi trafi wo. On be ware, obako ware me wo for obako ware me brother. Oh fine. Na ye fi no Okwapma secondary school. Ina ye family nde. Ye fi Abuasa. Na Abuasa no school na wo no ye na yedi. Nti ye 5 na ye de akonya no. Nti apart from Okwapma secondary school, land modern school. And a senior secondary school. And also men and mamma men of family on also the school. Nti admit what a child land na kan plot no ma family ni no bia wo. Nti me ma me de na wo ho no. E me hu ansa busuafo no bia koton. Ye nyina ye tie sompa. Na me ni me nuanom nyina awu aka me nkwa. Enso na me ye last born. Coming kutoke na menu ya na medi na chipa ona no hwem bibia I retired teacher no one sound last 2 years ni teacher say akamen ko ene memma basika de minkita bi wo mensem na mo se me yonko mo ture na me bibi kakra bia and it said them cry. Me no beshe. Sana meti. And the mental bomb quick me so the numbers and so for fra. But you be as a penam who you're a me, Mrs. Shimmy. No, mammy, and no, a bow. And I make it some whammy. I'm whammy. Papa and Papa, not the bonnet. And if you are meeting us on a print quarantine, I'm a I fancy many men come for Sompa FM. Ya woman no bakuba. Abra be we. Ube we any idea bubu ye wo. I fed one day. Metwa nankasa ewura nankasa kan enuma sam manipa nyina okwapema nyina obi anim. Se ne ba no de ne kwakoje sikadru ena ono yare born nti oko baby oko no ka chense ne ba no de ne kwakoje sikadru nti se no wondan ma ne bana anaso ono ya ma man bebi ana woso wona ma ne bana ne ba branti okay o fra ne ya obin o de wa me ya nane me sa nyame o time obi e wo sa no Debi me de mankasa hwe me se me de nyame na nkasa ni enti wa ma ko danga de na ma oba na ba branti wawu obi okwapema nyina obi ani ofani ya obi romeo after the madam fi wo me ku me wo for some time o sa me na me ku ne ban ma festival na menkwa homa no so mra makasem komo we ye do part 1 and 2 a ebeboa pa 0260 196065 0260 196064 nkomo na ma wo sen kura agume suro nipa ozo betimi abam na ewie mobro wasem odo wadwempo aba beto so ma vek ne ne di nkomo yi na nkomo na wodie no wonu ma ewo nchen die nyina tete ne suo mehwe de abai udie ne bia ofrefi apa no aho mejo so mo papa unu ya wose ni nkranza boko yenti wawie wo mi adoma ha boko ba bia wo so boko de nyame hu ya mobo ya sonsompa
apam me kafra na apam ma yenhwe mu bia hu se bonsam ni da bia o bonsam ni ne ne ni pe ya se obia jai boni a yedi no tumase a hwan le bonsam ni ho bonsam bia ni ho nti bonsam ni ne pa so tie ma me a nanka wadwenpa ni tiri mu ye na koma mu fa ni be hwe kwan ni pade na ya de be afa so apam me ye juma odike okay wow what's that so apam be odike Oso tita fu nyina ba me nche bo me dinti ma je na ni monyam nti o de me fa baabi se yen say me nti apam bontam ni baabi a ye ne ni pe ya na ye ho ne akwa so de ma ta akobọ mpa ye se ye say bontam ni ma bontam no ni nyuma ne wo hene ye ne ni pe ye nyuma na e di ni anu binya nti ni jai boni aye dia area say so e mo bejo from muni nyame to aso systematic so cha pa oh system me geneso all right okay o say nyame enka ho sa na so betimi abam 0260196064 and 0260196065 yane Maverick Manfe ene di nkomo yi na udi ne bia afrefi Sofi abokuti ida me ya joso mu yenti wewe mi ti ma me no a wi asinanga sa Bible na ma ya tete o fi ni ba ma ko timi na bu sen ka wa no ka na ma na mu ko se yare en to na if you say you don't have to on that music you have what problem to know mention can so after me uraja me feel owo na ba wo so kwa nyanko wo feel and there so sorry engineer na so one paye na one paye but you are in your nyanko to you be no so good be what part you are down now na what training tan so bi wo nyame na yawo ngo bi so yakuto wo betia na kasa na nduma pepe enti anya ya re bia na ya sa yipumi ba enti je wo ejiti na wo ya o so fa wo juda wo kono wa to bi kama na de betia to pa ma na nya ya pepe pipa na wa ya olu ba o do se ya mi wo ti jan e yi ni pontam na wa kono ja wo yen enti wa no na ma no nkwa se wa mbre so man won go say kan ko do yiri ntimu a kan ko to be na okay bye bye mo ya da se no de sa na so ba mu a ya do be kan frefo no 0260196065 0260196064 0260196065 and 0260196064 wouldn't be afrefi. Hello. So hello. What do you think? I'm free Uniba. No, you're free Uniba. But what's my mark and I'm different Kaka? I mean, I sum up to me. I see my mark at the issue panel. The baby's okay. I see just a few months ago, and I'm listening here. Now, I've come to understand, say, we have to know any problem on the Dubeko. Any problem on the Dubeko. Now, ya say, Mantia saying, Mr. Mantin, say, meet me, and Jimmy Yerenfa, meet me, coming on me, the Hokaka, and I'm a Tiam Yakaka, Ibia Kende, or Kamahoha. The dear Reho, Miraho, there was a few like 2 months, Mirahoama. Kafra, ya befa number, area no wedding como. But so it's on the home solitaire, but I think say off camera better because maybe go with my wrong day, many wrong location. Because I say we didn't say me to the police will not behind the scene. I'm even going to therapy and all, but still
Kafra, you be doing come 0260196064. We mobro wasem me fadi twatwo na mabama me ho na fi yesi apone de has Professor Kwamna Abuchi and for God and country for nsa udin bia ofrefi mobro wasem suni. Hello. Good afternoon, sir. What's it? No one tono. Pacho Debbie. Pacho, there will be a program now, the norm is wrong. Now, I'm an upper man on 3 and I'm in. Oh, okay. There will be a company or Yatimu. That's it. And what dear. Vic. Papa. Yeah, cool. What's a me chatwa? Would it be giant ama yadiabo yantumano? Yenina yet, yes, asam no kura mun ka fempo na asam na nkasare ho na meka say ya hwa ye beko part 2 mate me anti bi wi wo kwa ye me ma anti bi anko bi me wo na me sister ba ko ba me nchen no so oba yi no besra me na nsen me nso ntumi mesra me dum so du so ninti oniskapo no de aba am say dum so na aba bekan na ha ete ya ubonu abre light 1.5 papa light bill no tumi de ba fie wo e nipa ba se 4 wo a wontua me nkofo kekano yi a je ni metua emi so bia utua wetua wentua ni masem ni wo asam na me kape aran ne ba shedem o prepare antadwa we kwasia waji pa kwasia woni mi aharwa to nfi ana mi sister ni business o so ya aden o sa o ya me papa no to so o mo papa din wa hai aden na we sa tanya we yen o abufre yen nyai na sister ne kra me no kwai abufre ya mama ne mama adamfo betwe o pata no wa mu ya Sumpa FM nti wo busu ya sa na no no se wa fa phone afre no mama me de ni masam ko me ni bibia nti ni mama na ne papa pue opue asem obeka an se o se janu obodam for kwase ase wakum na na ya wo ka se en ayen aka obetumi akum dem say ha Mary obana na amena mkum me no anya te sade a Ewradem fa me bone nchem me bodu asese ya wa endo me kan na se me na mkum obana mi nkum nti awona ni kunu ni nua ona ni kunu ni nua na enam ni kunu ni nua one Moses Japan no broadcasting ni kuma na ni kunu ni nua no se simpa chaw na me ko fra busu abaye na mra o ko fra busu abaye na bai na busu abaye se da asam na wokan ubeya wawu a yete hun se be fe de sadwa na kum ofa enam sasam no sha ma me wo fie da koro na me hu ya no se me sisters too akofa me wo fa baby ya fa so ho na yentro aso bre foforo ya ba so o me bro me mami te wiche oba bro me na sam ko dia kropon please te sa anko mo we no etese de ye de asama akokoto we no yenka no wo circuit court yenka no wo high court nso ye beka wo supreme court nti apamfa kasifo ni nyina atanase a na fe yado akwa akosiase me na wase awie ene obre pa wunyama ye na bibie ni nso a ye bedi nkomo ya me wonhyira papa nso nhyira nti me pa na me fa wa homa todwa ebi kura ka se area yemfa number maw me number de pona me de maamon okay de fremon na wo tirimu abetimi abobo me ndimi tuba fra brother me aha me ba me wo ha papa akafe na me ya wona kasa me kafra ye bre naso mate aha nti bobo ahoma no na yemfa ha map me nam kaka me nim bebia me nam me nam kaka me nim bebia me nam bata me nam be ni
0548 0548 239 476 Bonubio Super FM 0548 239 476 Enwa 0548 239 476 Mama mo yede wase awie mobro wasem ahane yede usi Professor Kwabena Abochi enedom wonom ede for God and country etwa so adwuma no yeye amanyame ene wo man no apam ne medin yere mo ya Simpson ono ene produce umie oba pa kosu agwa aboaje ene wahene yere maame ye bo asiama wo mo etai achi ene yesom wawie yakrawo